Ključni proizvod Nevtang, čokoladna školjka i pročišćivač MJ40. Jednostavno rukovanje, održavanje i standardi zanatske kvalitete. Stavljanje materijala u rupu za punjenje i on radi sam. Zagrijava, tomelje, pročišćava, oksidira hlapljive sastojke. Sastojci se pretvaraju u finu, glatku teksturu. Naša kočija kreće se od 40 do 3000 godine kilograma. Nevtang ima 22 godine iskustva, klijenti iz više od 100 zemalja. Pozdravljamo globalne kupce.